Jonjore moko no monjo kar kunyamula mar kambi ma Shanta mayudore gwenge ma Ikolomani e kaunti ma Kakamega mokwalo mwandu ma kwan gi poko yangi kendo goyo mohinyo marach ogul mama maromo 4 kaluwore kod jodak ma Isulu. Giwacho ni jonjore ma kwan gi ohingo 100 mane omanore kod gige lweny no monjo gweng'no gotieno kama ne giketho sing'enge mochielo kar mulano kendo wang'o tinga molokore mirni. Mae biro bang' josiasa kaachiel kod jotelo mawuok e gweng'no kelo tungni gi johand mula. E sama obila ma Kakamega ochako chenro mar timo apedha ne jonjorego, jodakgo koro kwayo sirikal mondo rang maber arita margi. Ilikuwa mwendo wa saa 1, nilikuwa nimeingia kazi, nilikuwa na pikipiki, nilikuwa nimepaka hapo kwa mashine. So vile tulikuwa tunafanya kazi, saa 3 kuna vijana wakakuja wakatufamia, wameharibu vitu, wakachoma hata pikipiki yangu ilikuwa ndani, na hata masoja wetu wenye tulikuwa nao wamewaumiza wengine. Kufunga kazi kama kawaida, tukaenda makwetu. Saa usiku nasikia makelele, punduki, napigiwa simu, watu wamevamiwa kwenye side. Askari wenye wanalinda side na vitu zimeharibika kule. Wenye hii kazi ilianza, kuna wenye walikubali, kuna wenye wamekataa. Sasa sisi wachache wetu walikubali juu kuna wenye wako na shamba kubwa, kuna wenye wako na shamba ndogo. Hasa wenye wako na shamba kubwa ndio walikubali. Sisi tukasema wafanya kazi. So wenye walikuwa kiendelea kufanya kazi, kuna wenye walikataa. Hasa wenye walikataa ndio walikuja kuharibu vitu kwa site. Na hao wenye walikataa, wenye walikuja hata villagers wote sisi tulilala nje.